Dengge, dengge. Dengge, dengge. Padangan wah baru latihan. Ubah klasemen. Hah?
Apa ngetok? Maming kakok nih dan. Gaib. Oh, mandel. Wah dia. Ngono jelas. Bareng balik sambung. Lanjutan baik. Lanjutan baik. Ya. Itu boleh penonton dia singa mayangan Betul, baru 17 ekor. Nih sampai dah bos nih. Udah 4 kali petak ke.